media wo say nya no kre baby am sha be man say me ne me namfo kwa yi e wo aboabo titika so afie bem pacho say afie bem efie ne dia mo free yi baby o afie bem be 2018 2015 okay ana me ne me namfo kwa yi madam fo bem na na wi okay nje kwa na hum na so pese won metina me ma wo ya awe se ma wo mienu ise ma mfa me mansi nti first starting won me ko dan bi mu na dan no mattress nkwa ne dawo na won tare mi ensa bi ana torch na light ni wo nti me ye na metina se Jones aboy kro no bese me pe no ni hye and so but our lady and found one year ma obo it's second day na yako inde one for man ko sa dan no sa day no amoko ye dey and dey anya hye na dey tosumi enu dey na dan for be a friend oga na dan for dem no o man ko rewo ko ye bize acha me cover oga dan for dem it is second day ko rewo second day no do ko na dan for na nyabutre wako ranso say okay we na fantanya na sisi achibede wako ranso say anyo na dan for them no me dan dem na ko yeah I guess sere asem ni modern fa bi sere wa ba ne hu modern sa da no amgo ye no mamire nyini kasa ense eche na mkaje nse be ma de obo bra na sata wotine na mu fie awosa wo pedan han ense eche ni bia san ke ko pedan to mas nya da yo onwane mame opposite fie ene ye ko twa wa na twa ska na ye ko tena ho ense na me won ne ma e wa grasa aman ense na ye ko Sunday ade be chi Easter Monday 2015 sa 2015 Easter Monday na me do ko cham papa mo se oba be ma pesa me ne tina eni na wonua bia friend charity fosu no woni mo papa da timi ana ye ko no papa mo wo kono wujias me na me chia lolu fe ni na me de ko no ko wo te ba mbe twe me ne ma me chance ni na me ka sam no start eso aba wade ase ite didi mu an ye konyem ye ba bia friend ejewa eno dem ka so wote me pa dia na ma me twanto no oye wo kama oye me kama nti ya wuwie me wuwie ye no me nya atenemans na man for frefre me wo asam nyam frefre say be ma nanya gebi e wa aboabo no nti am say be ma de bia ma wo ni ntia tenemans eno de be ya no radio eno pa o de me ko ma bushafo ya de me ko e nti me ko sa ga na no ne se won ene me de ntokwa ma ase de metene so an ma so de bia metin so so ne me nko ma afo o mu original ko bi ma me ama ga ne kula no enua ba na ma bo miti wo so mitunu edini sa chichiri ye no mu ye yi ko ku me banya na me adome ne fight so ba nse no kula entwam timi ne me kruti wo masam timi nua me di na chi wuye ana me ko ye wa agran sama timi ba no ofa me phone me so me fa na di timi wona number bi free o first e friend mommy na wo hihye be ma na me se na yire ne me no se da bi nya na yire no na me na ti na me o ka se free no so ka se free kunu no afrancho na me se e ma asem ti wo ka che ma ase na ma ase gi free gen na di ma ase atam mommy kro mommy no ai me ni be ma na ti no di na atam se wo ma na me di live bu se me kumi kre se nya me share na me ni ko Sompa when the classmates and new go say and timid na me susu wo che makuma na kuma se o so ni ne ko school atwa so na me twa so te di mu ana me kunu ne phone say se o ma na girl no ne ona na mo frɛ me say me kura ene na fa yafunu but boy na dum ne phone to mo from mo on fa na me say mo so ntop pressure na me ne bakasa na me kuru kasa bu sa ne say oni oba mo mi an wo se da oni ne nyimye nti me sa kwa asama back mam ko jimi stafu be ma ne frɛ me say girl na frɛ say wawo na waka hospital ti me ni na to ba mpe me kunu me yesa me didi girl na tam ti na pressure na ona na mo de ma me no recording na yam yasa me phone na ni na bamba na mka cha na no ne say e ye true say be manager ti me de ko to ma ase ne ma ase be ma anim say amo frɛ be ma no musa no na sa record me che ma ase be ma so me din no kura nti ma ase be ma frɛ yi ma na yi ma se anyampa first pa uchanto nti e che ne so ne na for telebi e kan no man ye for ka cha o ma me say
ya pano ne gen na awo e wo so say bia me ye bibia ma ne ho ayede a kire no na me so ka kire say bi ba fa me no ma woda nti sa wo kwaje akran be ka me ho a me menya ne hwe nti sa ata na me ma wo ajewa nti me fa za ajewa nya be 3 years no de wo sa akran nti akran gen ka kire me kru me se me kan kire me kru say so ma je akran na me bebu akasa no na me ka kire so nya abotede nti won na didi man nti akire no ne nam fo kwaje e ba ne wan kan kire me de mu aso akwaje nti na dan fo ne betin tro kire me na me so me na me se force won kwaje nti didi mu yede yetsin boko ebi okwa adwuma mu miskafe de gano me fa me kru picture ebi na tali site no de twafuto no de mama kunu wo kunfu na mka chembi kru say jante adada de ti ka so ti woni leti number eno ho ntokwa ba ma ne kopie ma ase on ma ase ni leti ti adana mu sa me kru ni sa mo mi ne kasa ana me frɛ mo mi na ka chen say o yo o frɛ me say me kru sha akra sa wo bo sha akra no nti ne nana ne nka no kure nti me kru sha akra no e ko be ma yi ne me hu ma kutukuru makuma no ekuru ene madansi ne ma hu ntokwa ba ma makuma ne kru frɛ me say me sha mo dem nti we no enho asem ba nti osori apa no okọ gan no ho ebi okọ a obekọ Friday obeba be Saturday o de tense ne beto mo de bia no okọ ti da kru bi de maasi bufu ye se oba wanyem nti e kire mbanyim kofi no oba wanyem okọ ba bia me akura ajewa wo 4 years ana de menyim why 20 cedis ato no oba de ba no de be osia mi man 50 cedis enti me kura no madam me mpantokwa ba ntokwa no de from me de ma me de be from sin ma de no mas be from 6 order to one da one me ko center table nko hwe ma se 20 cedis na ma se ni de bom asem ya abobofo nyina anim abobofo pass ai enu ni me kunu e de bom so ma ne nko na won na be ja awade no na sa ma omi awade no mpene so ne wase opawasem o opawasem pa amen eno otiti me kura ta na ma kura ye na ka chema se wonyai na fele sa me mpe na me ma ni ja no pa okoye pentuana de na wo kasa pentuana me maso bible me ni ntono ni ya shawe ya kan se kokko krachi me wono na na 40 de nti e ba aso na se de me kru pema na yembi me mi ntwantono ana na fo wunyam bia ni ukru na didi o ye be wu bi o na se akeka no first pa anu kra de nyesa yo 2 years ni me no adwana na me ko to mas be ma ni na mas be ma se na o ma free mo ti be kan se me pause wi nyina so me di na adwana na o me power cho na me de ko to wa content ni o power cho eni etika ma afa hu mo mi no me kru soli a na me se me nyim visa na usuban fi se unya ska chacha na da ko to chacha abranti so benya 2000 ni na be to chacha eni loto adanse for ho me laptop a se me nwa wujade me nwa na okọ na sin training omo bo na baso ba the laptop o de akoto chacha o se me bo na majima ade o de watam na laptop na akoto chacha am yedi no o ma mu nyina anim sa se ya me kan ena me ye me ka cho ma me to pinto de o ka me de me kan se ba ma anyam enti o wa ma be ka cho no ka so be yam pinto an me ka se me kurupa ma se no ma yam bi de agu na dwan ena na fo ne ka se pentua me yam go adwane mo nyina na eden edidi okay ena me de me twa so enti se be me nyim yen o sori a wona me de ntokwa wetime bu no ba me nyim e ma me ko report wa ahrewa police station ada wo bu me pa o kwa adwuma wa ma me ska the whole day me bi wa na me fele ma asenye de bia me ko ne ho hyehye ti ya aje wa no be sen ka me de ne baba ko school na pam ko na obi akọ oso wa ho do benya dwa na me oba pe fa akọ de metime atena ma na bo 1 2 oba fro se ya me discuss mo obi di ba me discuss mo no so dada me e bi a boys no e bi kalanga mo an mo nya adwuma man pa so me ya adwuma na o ye di adwuma abo no me ya me kopon e di ko school me ton so obolo me ton abele na da o ni mo ya na ya me ko ye ba me je pa me nyam ya me ko ye boss bombosia wajiska no waje wa ma na ono ba kun wo fie ho me so me pa kasa ye fere wa munya bombosia am jaman wo de ma on twa akakwa na sam ye be di bra me ko fa niema ntale nkran ntale be tonya ska wo de bombosia o se bombosia oje wan fa ma me de wa kan se one e wuduro se me de aduro agu na duanem ai ensa agu na yim media anya aduro na de gu ntwanto no ai we chidi for yon na so for be bomb paye na me ye na me se ba de se de me kru se me ablo ne ntokwa
kakra no abum men say bia ma mi kura na ye ni bibi mpo awrade me di fra we mane ye den enti ampa wo de o yiri go drink and dem pa cho mi ntwa ntro me di gum enti me di gum na ada no ne me ko ye nti me fa say one me ko Friday Saturday dan ba me kurom say ba me kurom you know Augustina na ukoji oil edi gu drink mama uku a wonya awe na say ade a ebia empe drink no na papa inu mu yuya ti kamomi ka be kan se me na me di gu ma aku no me dem asem frɛ me ka cho mo say me na me di gu mu so mo pa o ma me ntwa lolo fe na me no drink me fon some anyam say poison wo ma na me ni me ba hey mommy ho de wan try se wo di gu wakoji wo yiri di gu ensem ama no ya bra wonya awe se wo di agidi fo yiri se be ya wo besesa to aso e nti didi ni mana enu no nkoda achi wo se me pese me ku no wo yale to bi a wo fe wo jo hu anye satan makoto ne me pia bontin timbebra wo fe obi anka me ku nka man pa cho ka se me ja mo awu me ko fro obu so so mo fa ho pa awu ona wadan fu be friend so ba dem am ko friend ba dem wase am ko pa bosi ama hrom oba akura hye me yem me ma me kunani na me friend am se ma na me dada nse me ba je wa yare se ma me se wan se ni miska obewu na ma me ska won phone so wonim e no de ko mo be se 100 cedis na me do tina moto so me ko ina wo figu me na me do call hospital e be yu mpo no obu shafo faska obi aso on faska ma eno minister ya yo operation a friend Elizabeth asma one man ska 2 million na me di you na me do ba fi pa so senka me ku a e hono ame ma owu eso man fa boni a wo yemi na ne bla wo bu mi na anfa hye da ko wo bo me twe mase na me ko ye police case wa ahrewa nti mo je doctors form abo esase ma doctor ne ka se mechi no nti ka me kwachi no e ma me de ma se ji ye hu se ya ampa na ma se bu ko tuje ma se so me fale ne pa afrema abo abote ka so friend frema aso frema me fale ne papa so ne ye ma na 4 pom a cho se me nya na ma me pass me chi boy ne we se nya blo ba ko mienu de bi okuta bomi de na waka se me de mpabo abono wa mia me kon ekumi me ji me hu anye na me mpabo ma hye me nya bi fa na me de born o de shi na so me de born mo ma so na me de born na me dim me kan me ko na ma se wona so kwahye dem tum ba ma ne ba na se me o me ma ho ne wase ba so no so pa me bu no me bu ni pa na do be ka se me nya bi a me jama no ana me ye de me kwahye wo be ma me ne wuti wunya sika ne en fa mo bla wo di sika no ko shi bla wo de ba tu chacha wo de be boloto e blanket nkete de o ka say me ma like o ka say me ajun so agu abehia ni dem ni na ne say na ye Saturday on the 12th March 2022 me da dem am ne je wo so bia premium share me Saturday mo 8 months na onyam na menyam kofi de akra na oba 8 months obi epuna na menyam share me bana a chena minim sa gani jaso mka sa gani jaso ba chena muso ogina so ah so de maka jo sa mempaw minu uya menua ba na me no te kurasi ni ba odidi matem bebrebe ma so me kuni no so aye ne den o se me mako fresh a mo mi no e black ka chen se mo mi no enya obanti wonya no obedidi matem bebrebe na se ma de bia wudi matem mo mpami afem kuma obuso ma yo de o me kasa na damasum no wa twemi di e ma wa metimi de woko ma flu su nyina adwudwumi metimi de mo bra ya chem wa twemi widi no de ko so de me ko me da be 30 minutes na se me mfinya me ya se na ma me bi ya konkonsa wa bobo na oba na me de me fi sole na me ko mo ya pampa wo ho ano galam senti wona se me ko na yima ya me ya se me bla na wu ya friends Steve Asmo wo a ya kwese na say 2 months ni ka recording was so boys ni di adanse nya recording ana me ko na mo friend no me de me friend me bla say the be man is bu mebu obu mi bia me kan ma me akwa aduma say men try me awade de sa na te men sound mo be kum obekum me nse na die me ba ana ai boys ni ji no mo ka che me bla ni pa mienu eji no ka che me bla say enua ba ye nto so mo menta da na mbla ka say na men sam ne manyina amla na ade a che sa 12 March 2022 na me packing me ne manyina ti packing me ne manyina me ba no ni bo omjia say ya mpa say me di oil ai poison kwado anka so oil poison ni pintu agu ni nsama
odi anto enso miensa na bom jana me so ka say metimu fine me ne se me ne wadwumbo ne me ne wo baba ko sa hye se metimu fine de adwabo na na ne mla ne so say eye media na ne mla me so na me de me ye de me sam ne mla so go say de sam ju so go de mo say say ga ne ba no ga no de wa yade e bi si wi asida o wo ko fe wa ko fia de mu ta be hwiegu dan a wade mu ama be mari wo de ntia me ju so go mi say me koye no na wa wadan a wa fi mu ajiegu mu anyam timi sa akwadwo nso be hwiegu mu oh wodi e bi nsi Ghana ba biada ei Augustina to aso e baba na me ye den me ju so go say so ba ne ba no bete pampan ni bia no hu say ja wo ja na papa me ko nti me ko e no ebusuafo nso ma be ma ni sendi miska ade ya ma bo be ma ni dwa be ma ni si dwabo ni be nyam say dwabo ni be nyam so me de poison agu nsam ade pentu agu oja ye de ne dwabo me enti no na ma me asa oye kura ni nti na me suo se bibe ye no na operation e ko nti e ko ho e be na mo se service confortable ni sane sa bai ti Friday na me bla yo weekend yes kan e ko ti e ko confortable say acha santini na asma na e papa infantini papa ya nzima na de na asa unuan mu sa bibi ayo kede so so unuan na sini bi wu na bra so wu bibi ayo okay nyame moa mo to aso ana me ye ko ne ko dani dua na confortable say edwan den kan ready for bal jonso na me hwiegu won ana ma anya de na odane ne ko odane e kwa metim ba bia woni me don tokwa recording na also get me from ka chense ne ban kan chense me yejimi fo ni na o me phone so get me from do attention 7 be ma isi an me me 7 me o from me 7 me na no woni me of me 4 me tafin me tafin kwaten ni na wa recording ni so okay ma ni na o me phone yi so what's it ni na o me phone bra na beta free ne be ma o se be ma ne se na oge oge onene wo ya o ma o ta fere ho ya stasi mano ye nkora ma ba no o se bra na beta free ne be ma ho Augustina humanim ni ani nkomo na me so me record ma again say e so onu na mo nu ntina be ma na abo me enti so want me an wale be ma ne dia na me so bidin so born say be ma ne ye na de na ehye ne dia enu yabobo no ase kire say mo be wu etu tu so bo ni bie madane aya dan ye dan e kura nsana me wu eti say ni tintin tie mo na asem na wuku ka no wo fa to bia nwaduane fa to bia ngwaduane ade a odi gu mu ma ne ya no nte wo ye no asem de to agwaduane ma opa me ametwa sika no yen ko hospital yen ko check se me de to bia agwaduane mo na dia me ametwa be ni nyina yen ko wasem e wa no yima senia wo yire oba Augustina ase no no oso wontumi mekura baaburu ni ntoro ampa wojo so hwiegu wo dem wagitum wode wayire ano agidi fo yire gu onsem se wabra bobone a wo bo ubejai enti ntoanka ho asemi usom se wada wonoma e ba cho oso wa yam pentoana na so wanyam ba cho wo yam pentoana na so wanyam okay adansifo enipa nso to me ma me kasa nya tenten me oso me bo ni dua bi fa ansa na ofiri wako ba cho dua bondo di ka bo no yonko no me so mo mama me na adansi ni bi mo mama ye na evidence ba cho enu wan record e dua bo no boy me ba cho ka man kasa bi ma me nkasa e wo me de ma hwan wo so sofo agi dua bo no o mu di hu djuma etu de kasa ma me to no sabio me no ndete record ni bo ho no ma sabio wa mu kwa koduru ho no wo sa frame ya na wo pama chew se wo ye sa wo na mete no se e ya de se me haw e na me ye me ma asem na me boa enka wo call first one kana wo se suso beba e ba chew me bisa wansa ya no me pa chew wo bo me de ntia na me pa chew se me ban e bi se me bana me wo no Sevi uno wa penya kasa wo yale pa kitu ono shi mechi say tina me ma sister line so fa nko woni obapa ko a adan onna mitimi da hospital sa oba wo se obi ona mfa ka je say me mitimi twa nto say akwa na ya no magiska so oba bisa receipt nyam ko hospital de santima fancha me de chira no me de chira no me de receipt ni na ya den e chira no
on it one obo me kasa obo me na mbo enya so mete wura nso me chato obo me pa ye frɛ mu nyina nim abobofo nyina pa abobo titika so ye tena na mete ya mo mfle na mu na obo me papa woti me bo me a oba me nyim ada si na no oba wonyim a wo bo wo no wo busua panyina wu mu fie dan ni ho me na me ko me kuro mu me sa me nyama ko me kuro mu no okofa oba bi eza wade na te sen ese da wale me ntime wale bi enti abusuafo no e di akoso ne na bi wo breman so me nhie ne ngwa wale abusuafo so mu ntime me ngwa wale se me nyom bibia se awale ayese konkon omu bese ye begu awale no montam ti ye di sen me ko me krom wan yawa 2 months ni obo akohoma mashisho sa ba ne de ohwe no ne mane de o na me ka se mashisho sa na akoi wa fampena me de me fampena na me no fampena enti ese bebe de nya de a wodo bi a wom me de me ka se me pene pa de a na obo me chanto no oh besa wale no mu gu ntime kra me de precious ye me papa mo mo ntima me ba wo mo ba bi sen komo me ngwa wale na me ho ntome ana ma say oge se waje atum se wode wo yirigu edrum ensam ma ani de woni se wo betimi de agina so ba bia aka se waje atum se wo yiri de to an so ye because you fan krado ko no ne fan chenam it is what we de wo yiri agu osofo akoma wo yiri se fa begu be ma nsem ne drink ni ya begu ba nya sofo na de ma nu and de ma mi am ko to ma de am de bomb pa sa de na wo de wa ya wo waje atum no ntino obetimi de agina so ba bia sa ampa wo de ntoa agu mama no onen be adwen sa se ma me no ya adwe ba sa adansi nti betimi akọ hospital akọcheke se me de bibia agu na adwane ma se pinto asavia de gu adwane ma e confirm e wo hi e wo hospital doctors for betimi confirm se wo ne yam anamba jo mun timi yesa na ehun eka ka wetua ka metua se be kwodi a metua ene ebe ma ima said ya wo yire Augustina asie no wo se pa yenko ne yenko check yenko ho yam ne ma se mpentua bi wo yam a ma ona mbi se oso wo yam mpentua na so wo anyam asema ya obusa o ma no so yam mo se ma yam mpentua bo ojianim adance for ba so me number ne ma o mu nyina wa babo tiska so nipa ko pie no so wo yam mpentua na before ansa na sa nipa no a so ko pie no so no wo yam mpentua bi je mbanya na mo frɛ na maye na ye musa ne se ye no kora so say bi so ayi ma bia wo yam so wan fa hu wo yire de waje atum wo se toa de wo nyi ntumu na da na wo so ba wo ne te na wo bo ne twene se na me so be kama asem no e fa cho me fa also so de ni moku bo me ha ma ne pai mi san se odika de srepes bo me asum before ansa na ekotwa na hema ho no ade koto na hema nyam di na ni mu e man de koto captain na hema ni ma wo fle ma me ko ansa na mi ja sa asem na before ansa na de moku ni be bo me okay we de ka de pa bo atwa na so pai pacho pa bo be esa srepes na hema pacho de ko twa na nim ye moku na de bo pa bo me fa ntwa na so ba me de abon ansa na osa de moku be bo da moku na de bo ne ko twa na hema nim no am de ko to na hema asem na wo ka no me jitum so de moku ba o di ka de pa bo no etwa me before ansa na de o kan se o de pa bo etwa me ka chen sa wale na o te ho no onya ni ji da ansa na o de firi ho akọ de no de pa bo ni ka me asema me ka chen me ka so onya ni ji da ansa na o de firi me nchen akọ o ka kire me anka bibia nche me nka bibia nche okay ma ana o de ma wani twa me no asem na wo ka no o de ba bo twa me jitum o sa de moku no kra ma konta me dansi ni o me kwa bo nche no mu sere me e ho ma ke da mama so ana akọ na me so wo nya hwe me yere de o de moku bo me a onye obi hu na o se me bo no hwe ma wante ne se ma ni bi wo ha unu mu te edan mu a oho unu mu te dem se na asem ba na bia o di watem na so e ma no ya o di watem na pese o pie kwa abonten no bisane se me ne ka asem modem na pese me pie kwa abonten issue be no e de ba de no we se bia gate na wo be pie afa no se once mountain boxer wo de me bisa question wo yire me tete me boxer ama I swear me ka for ma me wura o so me mu tete me boxer entina me kwa bodu on ka no kre etam so bodu ani mu no me wa asam ka de entia se bia mra kasa ne se me ba no no di ase o kasa wa kasa ma asama na ka no me ka no point se me odi majiani bi ma owura mna sam na kasa no ono ne bo no dia so sabi me bla wu ya mba me no adwane ma ndi ntina mna kasa no amna kasa no o to nya mna bu agu ni so ene nya me do me ba se ni dia bo na dan ma no wo se me na mbo me hu dia se me dina adwane bi ma amna kasa me ho okay na we amna no nyonkwa na wo shem wa ko fa ka me ba me kuro nka no kure o fra me wa fra ni para se ni woni pa e ka asumsem
ne se do ko ba no na be yiwa ma nipa na okoka kire no me te na ne to no before so ko ye ne kurom no because of so be frɛ na obedi watemti se be frɛ na anya mba keto na panyin wan fa na mba me ne nkasa da enti eto da ho ya de a ma me kan se me mro ko ne number enti saa ne ma ne nyina ye ene ma 1 eda ho enti me mpɛ ho asɛm nka wo tu hoi me mfrɛ me frɛ wa na me discuss send me ma ma first can send me na me mfrɛ na me yale eda ho na afrɛ me na so piska na me se me yale me na mfrɛ wa no pa na me se o de me yale ba me send mu ska che enti bi de ma me na je wa nkasa na de je wa no ko school na me ka je se je after school no frɛ me discover send o enti after school no na be frɛ me o frɛ me no ana ase medical eje office school abana me se nya abotre me na mfrɛ wa no pa ka me discover send o e de enti na ma pressure sa na me ka te ko no enti mo ho na kwanta frɛ da me sika no na me se sister ma timiru sika no be send o nya abotre ma me na me kan se chiro me kan se chiro wie ya na wo ba na oto no wo ha na frɛ phone na wo so wanya ho papa wa wo ma na ma no go bi no ho na hwɛ ne ma ana me se kasa be na da bia frɛ me a enti na kasa se enti na me no won kasa no ti se wo koye no se saa ho no bi e ye ba bi e gina ye ma me pa ka me to no wayam adanse o mo fra dance ni no me nkasa ma ya mo mi enko hospital ni enko check se ho no ogina mi enko hospital wo ba na me na na be ko me ya sa me na be ko no waji atumu ni se wo yire ne de wodi gum na ho no na o gan su wa nya ade ma bo me ti na se wo de oye e kogu obi nsi ma ta wo nya wo say anso wo say me olum dia me bekanti ana wo say me mamna me de koye na me asema me boy na dua anyame oboa wa ka kire me say entwantro wa ha etinam so bodua mu no ye sam no sane ase ho ha me no what the beje no me bo dua ni evidence wo ho wa ka kire me say hey mama nkasa wa don fi ase o kasa man kan adai mama nkasa me ti ha din na hwe na wo kasa ma wa ka kire me say wo akodi nkom a kire bi say wo de me taade ene me picture asam no asase me da ho ache obi atie asase me da obe 1.5 year because say mo am wo kro ni so asam a wo mo kai mo frɛ abo titika so for mo frɛ se me di matal man pa cho me bom ne ma 1 o ma me belen 1 number 1 me bom ne ma wo ti obi o me want obi me for atal picture de kamaka se picture de ya ready pictures ma me pa cha de jo me kasa wo me fa de wa amla o kasa na man tinta so man ka hwe me man ka se ni na wi wa be kasa twice tinti ese wo no so ma no so kire ni die mu wa be kasa me be do wa de metade no yes ni se kuya de wa be kasa be do de metade no ene me picture no so e ko ye na no so obi wa saka ko kire me eno so dance for ho no so wa de picture no watade so ko be baby enti na ma case ni be du ha so bo dance for ho na toade wa fem ma na me picture ne na wiase bibia wa se the picture ene metade me na picture ne na tale me fan kwa duro so bia nti ba bia pe bia ko no no me ba cha mo ho asamka wante ne se onse ono ko yi me ni asem bia otimi fe na bia asem mekin enti me wo hoda ko okoka asem kire obi okofre madam fu beere bai otane ne din komo Felix madam fu Felix na yire Pamela otane ne din komo okoka sei okoka sei me kasa onye so beba ha mame nka asem no bibia ye kai evidence enti okofre nipa no na aka che nipa ne se ehe no de ne kunu ko ya ne kunu penisa na ga ne so oka kire o se onim ho a enko ho ne sere na wa akrokro ene yin ne be ma de tena na ana as medical dey say ni tu ye na afre no na ge no ebo mama ane na me say na de ntina tena ebe fre obusa say ntimi fre na me say mama oge e de ntina ko busa Pamela say no bi awo why you say o hwe ju so abegum dem asa de fam drink na me o say o ja hokon e de ntina akotena ba bi so ja wale fine me nya da me busa ho asem de ntina to ba kuruma be busa me ho asem e fre obi ho nti ka sa me chena no hu say ni pa so masi ene ka kire me nti ane tie de akọ free nipa no ake kana ajira nti ma de si wo nyina se na sample te pa so wota ne nipa ndin komo ene nipa ne se waka asem a kire ne se wo de metade asem no kame fa we ne nyina ma wo de metade ene me picture akọ aduro so am ya je 7 million nipa trimu adwene no e de no hu se ye je 7 million ama na ka kire me na na ye so opeso wo ka kire me na ne kunu wo ye so wo ka ne kunu se onya abotre na asem se de asem kase wo ye so Pamela ni so ti Pamela na ka kire o ba cho Pamela no betimi aba ku Felix ena bo mama ne se na yira bona mane ye asem ni tire mu ma evidence why they say ofre no na so mu ya mu wi Pamela mu nyina obia wi ofre baba me se me firi okwa ya na me firi okwa o ka sa me me no me firi okwa ya bima ye be frɛ wo mu because e modu ye be frɛ mu
wo ka sabe ye hantu mafu ya mututo bibia di one wo mama yenu ti wo ku a de no benya tie mami